Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambo Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike, uphinde ucomment. Ey'ndabeni engenayo ngezithi uSiphumelo Bala baxolisa uMax Makhanya owathuka iSilo umisizukazi olithini wasibiza nge-stepfather. uMax Makhanya wenza ivideo ku-TikTok wabiza iSilo nge-stepfather, waphinde futhi wadelela inkosi yamaNazaretha okuwubaba uNyazi lwezulu. Kodwa-ke ngale kokukhuluma kakhulu la nansi inkulumo kaMax Makhanya exolisa kwiSilo umisizukazi olithini kanye nobaba uNyashembe. Kodwa-ke nansi inkulumo. Bakwethu ngicela ukuxolisa kakhulu kumaNazaretha wonke iSouth Africa yonke. Ngiphakama nokuxolisa kulesi sikhathi samanje ngamavidiyo engake ngawenza ngikhuluma noma kanjani ngiwathuka nenkosi yawo amaNazaretha ngiwathuka ngiyaxolisa kuNyazi lwezulu. Ngithi okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo, okonakala kwi-social media kulungiswa kwi-social media. Iqiniso lithi ayikho inzondo yeqiniso, ayikho inzondo yaphakade. Mina namaNazaretha noma mina noShembe ayikho into ebipersonal ebesiyibanga. So sengithi-ke angixolise ngoba sekubonakele ukuthi eqinisweni ayithandekanga noma ayizwakalanga kahle into engayisho emavidweni ami aphambilini mangikhuluma ngoShembe. Awazange ajabule amaNazaretha, kwaxobeka kabuhlungu kwaShembe uma ngabe ngenza izinkulumo ezixeka uShembe. Ngithi-ke ngenxa yalokho bakwethu mawungena la e-accountini yami sengiwadilithile wonke amavidiyo abegxeka ibandla lakwaShembe kanye nenkosi yakwaShembe okuwuNyazi lwezulu. Ngithi Nyazi lwezulu ngiyaxolisa Shembe, ngiyaxolisa Nyazi lwezulu, ngiyaxolisa kubo bonke abazalwane bakaShembe, kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu abasonta ngaphansi kwenkolo kaShembe nobuNazaretha. Ngithi ngiyaxolisa. Yingakho ngicula le ngoma, lezi ngoma ezimbili ethi bongani uJehova, maNazaretha wonke bongani uJehova, ngoba nakuba manje ngenza le video kungenxa yakho uJehova wasekuphakameni, uJehova kaShembe. Ukube uJehova kaShembe akekho ngabe le video lena yokuzehlisa yami engiyenza manje ngaba ngiyenzi, kodwa ngoba uShembe ukhona ngenza le video. Anginandaba ukuthi abanye bazongigxeka bathi besikuthemba besithi uyinsizwa. Uma kubiza ukuthi angixolise, ongabu-understand ubunsizwa bokuxolisa okwakhe lokho, kodwa mina ngenza ubunsizwa la. Obone ngathi ngiyancetheza ngokuxolisa, hayi shuthi yena ubunsizwa ubuviwa ngendlela yakhe engingayazi mina ngokwazi kwami ubunsizwa bunokuxolisa nokuxolela nokuxoleleka. Obami ubunsizwa nje buhamba phambe kube khona i-element yokuxolisa, ukuxolela, ukuxolelwa, ukuxoleleka. So ngithi angixolise, angiphinde futhi ngixolise eNdlunkulu kaZulu. Ngiyaxolisa eNdlunkulu kaZulu, iSilo hlanga lomhlabathi, baba uMisizulu kaZwelithini. Ngiyaxolisa Nkosi, ngiyaxolisa ngithi bayede ngehlela ngezansi ngumfo kaMakhanya. Ngiyazazi ukuthi ngiyinsizwa, kodwa la kumele ngizehlise, la kumele ngixolise. La inkulumo engazenza mayelana neSilo kanye noShaka kanye neNdlunkulu, ngithi ngicela ushwele Misizulu, ngiyaxolisa bonke abangaphansi kaShaka
Ngiyaxolisa bafowethu. Ya, mina ngikho vele ngaphansi kaShaka. Ya, ngumnguni nje. Ngumnguni. Ya. Kodwa kubo bonke abantu abazizwa beoffendeka uma ngixoba kabuhlungwana lapha kuShaka kanye neSilo samabandla uMisizulu kaZwelithini ngathi ukugcoba lapha kuye kwathi ukunyakaza kwathi ukuthinteka kabuhlungwana. Ngiyaxolisa ngehlela ngezansi obakithi kama